gcina ifa gugu illegacy into enkulu kakhulu kubiza ukubekezela kubiza inhlonipho kubiza ukuthi wonke umuntu ukwazi umdayisela iphupho agcine eliphila iunity yesithembu sakho akakubikho la ngangitshela ukuthi mina by this time iyobe ikuleyo level iunity la ekhaya ngeke zibe khona and abantu banama interest wabo uma nje kuthiwa umseleku ufuna ukuthatha unumber 5 yeah awubayahlangana kodwa mangabe umseleke efuna abantu bahlangane nje anginaye unumber 5 ngoba nina nizongihlasela ningisabise ningibulale into engibhekene nayo enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayathanda indoda abasithandanga isithembu namakla kulanda izinto la nami nawela la kwana muthi angilalela ungaphindi ukwenze sometimes ezinye izinto thina sizenzayo sisodwa izona ezenza ngabikho iunity family yethu ifamily ongeke uzwe iconfirm ngelinye ilanga umuntu right ngelinye ilanga akekho right ayikho iunity if kuukuthi beyikhona iunity phakathi kwethu so4 bengenzeka uma ngabe khonto ekuhlulayo kumthombeni uyibike kuthina ezamakhosikazi khonto engicasulile futhi eyenze umbali zithi ingane zami zimbingelela yena angavumi understand ukuthi ngiyahlanya yini ukuthi ngangavuma umuntu engibingelela iunity iyona yodwa into engicabanga ukuthi iyaleka siyazama ngamandla ethu wonke kodwa asiboni ngasolinye ekhathini eningi ngoba sifani angimind ngokuthi izingane zihambe zonke kodwa mekuzoshintsha umuntu owahlukumeza izingane zami ukuqashwa kwababa kaThobile ngicabanga ukuthi it was wrong sinomona abangani bami sinomona kodwa futhi siyazi ukuthi umona mumbi kodwa sinawo as long as it's working for me it's okay ngimonaza ngento yazi umona wenzani uvala ingqondo ingaboni ingqondo ukuthi yabo lento engimonaza ngayo it was going to benefit me as well